Uvaženi predsedavajući, profesore Radenoviću, prekršen je član 107 Poslovnika. 106, kad je bio? Gospodin Đuka prati to. 106. Znači, dogod je predsednik naše poslaničke grupe, gospodin Miloš Jovanović, pričao, vi ste dozvolili da sa leve strane ovde meni pripadnice Srpske napredne stranke dobacuju, upućuju uvredljive i kojekakve, čudite se, jel da, izraze. Do te mere da ste, znači, dali po Poslovniku mogućnost da gospođa Nataša Jovanović replicira, odnosno da iznese jednu salvu uvreda, neistina i laži u svom radikalskom maniru kako je ona, jel tako, navikla. I na kraju šlag na tortu, gospodin Bakarec proziva nekoga za francusko državljanstvo, čovek koji ima rezervnu domovinu, a to je Hrvatska, a ne smeta vam, recimo, što profesor Atlagić ima hrvatsko državljanstvo i prima hrvatsku penziju, ne smeta vam što Aca Šapić ima italijansko državljanstvo, ne smeta vam što ministarka Đedović ima američko državljanstvo, ne smeta vam što kum vašeg predsednika države i stranke ima francusko državljanstvo, Nikola Petrović. Ništa vam to ne smeta. Meni takođe to ne smeta, jer to je po zakonu, ali nemojte da vam onda samo smeta kad je u pitanju Miloš Jovanović. Hvala lepo.